Ne, sipica već stipa, sipica još manje. Manje od ovog? Još manje, sipica. Ovo je sipa. Ovo motra. A kako bi? 100. 20 po 100 i 50. Kaj imate? Bar 2 po 100. Genijalno. Sviš kakve su nevedovne. Znaš što je soledovne? Nema gospođa, nego 2 po 100. Zeleni ili crveni? A crveni onda uzmi ako ti je zelena. Dobro, znači zeleni ćeš draga. Dobro, može. Može, to je ono Vlaška, samo mi reci 82 ili? 94, nikako da, može. Dogovoreno, ajde vidite sada kroz sat i 15 će ti on tu biti kad budeš na Maksimir. Hvala ti puno, čao Ivana, bok. Bobo, gdje ideš dragi? U RTL. RTL, koliko je sati? Kad se vraćaš iz RTL-a možeš i ovome juhu odnijeti. Kome? Ovome ortodontu. Kada noć? U 1,5. 1,5. Evo, jednu juhu, to ti je 25 kuna. Šta ćeš za doručak, ljubavi? Jaj. Može, super. Ma super pravi. A kako se ovako? Radim sutra, nema mi kozica, pa radim cijeli rižut. I to će mi biti super, to će se dobro raspukovati. Super. Znaš šta, ja sam kod Velimira rezervirala ovu hobu i ovo sve, pa ako Goran ne stigne, ja ću tebe zamoliti ako on je tamo do 2 sata, samo da mi predigneš to i da mu riješiš to, pa će ti Goran donijeti logu i sve, može? Ajde, srce moje, ajde ljubice, ajde, bok, čao.